Ya kejela Meghalaya la jutip kum ka takaslam jong ka puli putih. Handrai hakini senam gi bladap bat mentaru jiju osgo barabor baka puli putih hakne Meghalaya ka asdang manhiar arsun. Tendrai hadu kanno kata kalong kejingsha hakne ka episode ngalapan kere Shpotli ki jingkali na banta ki kena puli kita ki jingkali gi general knowledge question halor ka Meghalaya hi. Mana beri chief minister jongi menta Meghalaya? Konrad Kesang. Karena kanungut ki MLA ngi de bandan haka Meghalaya Legislative Assembly. Ngana option? Ngana option? Okay. First option ngi de bandan Sauphongut ki MLA haka Assembly. Second option ngi de bandan Riuphongut. Third option ngi de bandan Khatsangut. Katno? Khatsangut. Khatsan Saupho wat Ban Riuphong. Hah? Putih. Katno? Saupho. Sauphong. Mapibi ang katno? Khatsan. Khatsan. Ka answer ka din Riuphong. Last question kata WhatsApp ha. Ya ka Shillong. Shillong is also known as what? A city of Meghalaya. Yeah, it is a city of Meghalaya, but also known as Kamut kum nam Meghalaya. Betul dah. Katu gilai teli gi jingkeli ngala AIV tambah Pio tangkawai deh correct answer. Tam nilai. Can I option? First option Captain Williamson Sangma. Second option Bibi Lingdo. Third option Didi Lapang. Captain to option A. Option A. Okay. Kata lah ada ke correct answer. Ngat try pi kam start tangan kali not jingkeli ba kam e ma. Second jingkeli education minister jongi menta. Taruh kam sok kam da e. Education. Kata tengam I option tu. Tangan I option ta. First option polling do, second option amperiling do, third option rakam sangma. Polling do. Lalok kata ke answer ni tidak pak change na. Alok. Tidak cik sai. Ngai option polling do, amperiling do, bar rakam sangma. Ke answer kade rakam sangma. Dah, mulai. Tapi dan sa kawai ka question, last question lada pi job, ya kan question, kamu pilih job ka price. Kaya ka district ka bahaya tam hang ni ha, Meghalaya. Ke district Ka bahaya tam. Tangan I option. Pok Meghalaya deh. Pok Meghalaya. Siko bangan I option. West Garo Hills. West Garo Hills. Kala jandai, hi kam jandai ra. Tangan I option ma. Si choose nama ngaku awak Punjab. Ta. Number 1 West Khasi Hills. Number 2 East Khasi Hills. Number 3 Jaintia Hills. Number 4 Garo Hills. Khamjanjar. So fikir mau iki option. Garo Hills. Fikir mau iki option. Pila A jawab. Ke Garo Hills. Garo Hills. Latih kena. Pila cik saya dah. Kena je dah cik saya lah. Like saya sok saya. East Khasi Hills. Mentan pat balik yang East Khasi Hills. Pila dia menang East Khasi Hills. Ya malong atatin yang jebak ngar nomor East Khasi Hills sing kata bangalong atatin nak jebak jong apa dah. Tahu nilai. Kadang hang dia mentaban. Mana keren mati? Hah? Mana keren bantri jeli? Dipuli you. Adang sulit training. Training. Contoh. Tailoring. Bila pas dulu kelas you. Aduh 12. Well, okay. So ki jingkeli ki de general knowledge jong ka Meghalaya. Ma, ready? Tak. Ka Meghalaya nitip ya ka Meghalaya kum ka A. Kum kari lejong. No. I mean ka jingmut jong ka Meghalaya. Meghalaya. Kadon jingmut am kata ka kerteng Meghalaya kamut kum.
understood. Second question. Second question and I but option ma. Second question ka jala Meghalaya ngiyo ka jala ka pura house na mayu. First option 1972, second option 1934, third option 1948. 72. Ha? 72 bang. 72. Terkenal. Adi. Ta, kata kali kau correct answer bapiyo. Last question ada pi yo ya kan ni kamu bilang jawab mah. Okay, last question. Meghalaya Legislative Assembly ngidai bandan kat nongut ki member. Member Sanpuai. Ha? Sanpuai yang. Haka Meghalaya Legislative Assembly. Iko ang anay option. Tai. Option. Okay. First option ngidai bandan Sanpuai kembang mapi. Second option ngidai bandan Saupongun. Third option ngidai bandan Ripongun. Sanpuai. Aisyah. Pekani kadi kelas question lada fi wrong kamu pila adu prize ta. Tangan ta nama bang aku apa pinjab ngan dia tu lupa Sanpuai kadi wrong answer. So choose between 40 and 60. 40 and 60. 40 dah. Kada? 40. 40. Abang ada aku apa pinjab tambah. Ngala I option artli kita. 40 baru. 40 but 60. 40 dah. Ha? 40. Tikna. Ta, actually ka answer ka day 60. Alak ay ka give you pima. Ketengkum na? Video dah. Pwede na ay. Lain kor. Alingkot. Okay. Am kamdi ka give ka ba here? Kadi ka barit for participation. Thank you. Thank you ma. Tengah dan hang ni mentah bat i. Badan bak. Badan bab. Dipulih hai. Ngasih ya training ni badan basko. Okay. Pila pas kelas you? Kelas 2. Kasuan. Gadan ki jingkeli bat pi sepang kami Meghalaya. Lada pi yo correct answer lightly pila ban yo give. Ma. Ta. First question. Uai Chief Minister Banikong Tam jong kami Meghalaya. Kongrat sama. Ha? Kongrat sama. Kongrat sama. Banikong Tam dei ba menta. Ni tiada. Tangan I option ma. First option Williamson Sangma. Second option Bibi Lingdo. Third option Didi Lapang. Kata kalau asuk bah kata ka option. First option Williamson Sangma. Second option Bibi Lingdo. Third option Didi Lapang. Tu Williamson sama. Kadai Williamson Sangma. Tapi layo one correct answer ma. Ya kejala Meghalaya layo ya kejala Meghalaya ka pura house na mayu. First option nganai option ma. First option kat kendai spa nyopuar. Second option kat kendai spa Lai Pupra. Third option kat kendai spa Saupun Rio. 1976. 76. Ngakam ai ta kata option kam dan. Kan of ya. Masuk first. The first option 1972. Oh 72. Second option 1946. Third option 1938. 1972. 1972. 72. Okay. Pishu tahu habak lah pila ya kata. Kata aru kada pila yo artli ki correct answer ma. So last kenang ba kan kam pen kandidat dengan hap kli na jingkli ba kam ma. Kam da thani ra. Ka ngidan ya ka railway station hang ne Meghalaya kawai. Kadan hai bat ka kerteng you. Positif hi. Nganai option. Tak ai. Ka kerteng tengah try film tem namar ta ngan su ai option. Kadan ha Khasi Hills. Second option kadan ha Jantia Hills. Third option kadan ha Garo Hills. Jantia. Kani ka last question dari bapi la yo give ma pe perkat bahama.
First option di Jantia Hills, second option Khasi Hills, third option di Garo Hills. Jantia Hills. Lock answer. Dikena. Bila cik saya dah. Bila dia banyak gift jeng Syah. Kadang Garo Hills. Oh. Betul. Dia ngadan hang ni bat. Keteng. Jangan Patricia. Bat Syah. Pat macam celah. Salah. Hot. Ipuli you. Ngali training. Hot. Jongkat. Sewing. Okay. Dia pon jingkali. Ya ka Meghalaya ngiyo ya ka jela Meghalaya haus nama you. Kakandanya puar. Adi. Benayu. Bat katarik. Tarik arpunyo benai benar itu nggak arpunyo benai Ndai apnyo. Apa? kamar kemana So nganai option mah nganai option. First option they kat R tarik Januari. Second option they R kuai tarik Januari. Third option they shi tarik Januari. kan 21st pi mentan First option they kat R tarik Januari. Second option they R kuai tarik Januari. R kuai tarik. Kat pendai spa. nyepuas Okay. Kata Pio correct answer. Okay. That's good. People you Pio. lah dah sudah bukan Okay ta. The second jingkali Apsha Malik. Ya ka kerteng Meghalaya mano ba ai kerteng. Ka jingmut jong ka Meghalaya pitet nam. tiap rah Jingmut jong ka Meghalaya pitet. To. Dekat. Meghalaya is also known as abode of cloud Ha? abode of cloud Oh, ada orang cloud. Te mano pat ba ai kata ka you. Kata ka kerteng. Kalau ada film tip kerteng su gas ya ka senam. Okay. Kata jingkali tharai ka kham hi to ngin nya tha ka bai. Kani ada kelas jingkali mah. Ada pila kamu pila yo give ada pila te kamu paket na. Okay. The last jingkali ngidon ya ka railway station hang ni Meghalaya ka wai. Pila ban jer ka kerteng jong kata ka railway station. kan option No. no option No option. No, ngala banai option kadan ha ema. First option kadan ha Khasi Hills, second kadan Jantia, third option kadan ha Garo. kadang kasih onde Khasi Hills, Jantia Hills, and Garo Hills. Kita ring option. okay lah bandan hakan itu no Nomor kadan tangkawai ka railway station. garo ang Garo. hot Are you sure? Sure. Dari bapi bakla kamu piladu tengah game. Aisyah. tasya Unfortunately ketika correct. Kamu pilih yo game. Finally ha. Ta. Bakla akular ban ai game tengah hapsai no hi ka game. Tapos Cuma, depan. Kisah Pedro Arnold tengah hab ada macam saya. Saya share Arnold mah. Ngam dah bon tanda because pikiran berat. So, thank you. Ni hang Meghalaya jongi mentangi dan Arnold ki Deputy Chief Minister. Pila banjar kerteng jong baru Arnold. Deputy Chief Minister. Presto Kidon Arnold. ketang presto Kita Preston. Okay. Deputy Chief Minister. Te berfita te. Betul dah. Chief Udah Minister. mukul sang mah. Chief Minister jongi mentah. Mentah tu di kongran. Konrad Sangma. Teki Deputy Chief Minister ngidan Arnold. Uway ubang si khot badu.
Tidak berarti. Ni tata kata kada ka question ka bakat du ngada ne fi. Pada fi job ya kan nga ong fi yo give tambah kam job ta. Asing oyai mah. Tangan batai no ya ka ansa mah. Argun idan Deputy Chief Minister away di person tensong away di snya balang dar. Ngatrai Fiji yo ngau hi tambah pim soi kan mau trai kan apa. Tam nei lai. Tak sepoi mah. Ka kari ayu kaba don kaput bat kami kalaya. Kaput buat Meghalaya. Kari kabam di kari India kan kaba ka international border bat kami kalaya. Tangan option. First option Nepal, second Bangladesh, third Bhutan. Nepal. Kabadan kaput bat kami ka Meghalaya. Oh, Bangla. Bangla. Kata yes. Finally bila yo correct answer. Cuba.